ni maingi bandi ya Kenya ama kwika ukunikili mwine wa muonza nitwa nene o report ino ya mbililia yolo na ikili wa ikundi ya Tiva ende bala ikundi ya Tiva ende twa nene te yolo na ende wa ukunikili ya umetie mwine usua muonza yona indi president Ruto atongwatie kwa kilungu cha miongwele na inya Edwin Sifuna ende akati ya na kilungu cha 15 na ende mundu wetu wa Fred Matiang'i dakitari akati ya kwa 14 Kalonzo Musyoka akati ya kwa 13 na ende Rigathi Gachagua akati ya kwa kilungu cha muonza gezuni yo ukunikiliola wanenganitwe nthini wa ikundini ende ya Tiva nthini wa mwini wa muonza mayukiri bina kwiye tekeze kila mwei na ende ni chau chaongeleka ni chau cha niva nu wathe ya nu okila na ende tikulania kana ende kana tikulekana na ukunikilio wa makundi taya lakini masi ama kundi ameba mema likilile kima ndo ni maki siasa utatoma kulea kana utatoma kwitikila nondo mama sia ni independent na mega ukunikiliwo na makula sia NND mwene ndi weba no tienda manana ndi NND ala makula wani meba kana be mwene ndi omwe wa kulwa na be mwene ndi omwe wa zungi ya makulwa na kaumya woni wake ibudana ni wayo bene kundi nyingine ndi kwikwa ikitwa ya Swiss Paul Swiss Paul ni yumisie na ndi ukunikiliwayo na ukunikilaji yumisie mudana ni wayo uiona ni still president wa ya Kenya William Samoei Ruto atongoetie na wati mwingine ndi wa kilungu cha miongo 3 na mwezi ulua yana agati wani mutongoi wa chama cha Stephen Kalonzo Musyoka Patriotic Front yataka kuhisia kuma kwa kilunguni cha Kalonzo kuma 13 kwa mbata mpaka 30 mpaka 22 bwana ni apena uongeleku wakindu kibandu haya waizia president William Samoei Ruto ena kilungu cha miongwele na inya last month oye na kilungu cha 31 juwa isia president Ruto ni wongela ende Kalonzo Musyoka nake kuma namba sianata ila ingi namba 4 ni wongela ende oka namba 2 ena kilungu cha 22 haya senator wa county ya Ilobi Edwin Sifuna ula naende wanengeto namba 2 ena kilungu cha 15 naende yu kilungu chake ekitheyie choka 13 yuluwa yana na inde yuyu tuati atiwa ni mundu mwene kibila kana munini wa mwene kibila wa chama cha Jubilee Daktari Dr. Fred wa Matiang'i. Dr. Fred Matiang'i lenge na 10 cha na kilungu cha 14 lakini yuyu ndeni wakunikilio wa ikundi ya Swiss ona ni ene 11 yuluwa yana ajwa le yune kuthea haya yukuma una ene mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua akoza mwanya na inde wa katano akoza mwana wa katano ena kilungu cha 3 yuluwa yana last month ena kilungu cha muonza yuluwa yana so amen drop yuwa isema candidate ya ndhe alange mo then man drop ye Sifuna ende aumba 15 androp ende oka 13 mundu wita wana ende Fred Matiang'i androp kuma 14 oke 11 Rigathi Gachagua androp kuma kilungu cha 3 aye auma kilungu androp auma kilungu cha muonza oka kilungu cha 3 aya candidate ile lasi ambatie ni munini kanani ni Stephen Kalonzo Musyoka ulakwa binaimo munini wa president ni umie kilungu nani cha 13 oka kilungu cha miongwele na ile haya Daktari President Ruto auma kilungu cha miongwele na inya athi kilungu cha miongo 3 nemwe yuzu niguo ukunikililo na ndi wekiwa wa mituki na indi ne wangwenda atunene muthenani wa umundi je muthenani wa umundi ground palawi undwe kuweta yone kuenda ni na ukunikilio yo ende wa oyu wa ikundi ya Swiss Paul no kuenda ni na ikundi ya Swiss yuti unena ndeni wa ground palawi nene zikwina silonga lesi ndeni wa ground bena silonga ni sia one term bena ingi na ende sia two term bena ingi kuenda sia no term ngaliko nile ya kwa kuwe maundu ane me uficha na usa na ukunikilio wenda na kwitha na indi weweta wetangwa ndeni wa isioni siki babukanyo tubongwenda na indi shiriane nena ku kwizila ndeni wa mitambo ni ya kwa yonde ndeni wa code SMS code na indi kenda ni woka ni wanengelele mautumani maku SMS code ya kwa right 23915 fiber na indi namba ya kwa na simu ni noti muonza nyanyi 355 dhandatu ina emwe na indi ndeni wa mitambo ni ya Mutongo FM Facebook winengelele na indi uneni waku kana woni waku weta mundu wiona ata nukwirikana na ukunikili ende weki wene kundi ya Swiss
ground kwenyu muyona ata muyasia ata nukwetikilana nje we wakulwe siwo mwe makulyo ala naende eti unene aba mama kundi taya. Thank you. Live within wa mitambo ni ya Mutongo FM na Mutongo TV. Gwatanio ya Mukamba Mutongo. Mutongo? Hello Mutongo bebe. Yes. Yusi nola Desmond ya Mutitoni. Desmond kalikosia Mutitoni Machakos County. Karibu sana. Ukuni kile kunyengolea na ulope 100%. Kitumi? Kitumi nondo reze maneki research ba reze andola mana kula mwa wawoni manai county ze bama ilotota pia manai county ze ba manai kama nai lobby kana manai ba. Masi ya Kenya yonde. Masi ya Kenya yonde. Kila tito no manane seinzita mwene ndi. No ikide zekiyo kune kili. The bullet unit. Okay, yes. Paka neno aiza kisungu withe kenja ninzi yonde. Kila mundu wake wa asafue. Okay. Kile iko ni wa kila mundu wetu kesi. Ndi yonde. Lakini isi ingeni sinjo asisi akuibana. We waiwa mundu mumu we wakulwe siomwe kana waiwa mundu mukuli. Kulwa na ndiaye ugo ngwa no kulilwe. So unotase no mundu wasa akabingo bantu na ikulwa na yandika na lipo. Okay. Nondo na wasi sia hiyo na tikeka uchunguzi. Ground ndio kwazia. Ground ndio kwacha. Hizi kwanza desima mbele onenga kachakwe sio za au president. Sia mundu la suna nengero namba 5. Hizi elenja no we namba ile. Okay. Na yo number 1. Number 1. Number 1 elenjeo kashakwa keka mwetikile kwetia. All right, thank you. Tika ati ya ugo. Yes. Aya, thank you. Ozu? Ni makwendi. Thank you zawa naende ozu eta wa Desmond kumaka lekosia Mutitoni naende wego kekulumania naende azia wenda ambaye tekela na woni ozu na wakune kiliozu chambe azia wenda akulwe chake ali azia ndaona mundu wa akulwe sio nomwe na yuke la jande jani kana naende azia yu nengetwe 6%. Lo ile kwetha tongo wetu lanika chakwa. Anyway, woni wakuta mundu isioni sia kwa ground ya siata. Jupo thenani wa umundi yu okune kilinozu. We wona okune kilinozu na ine no witila nawo kwana na ground ndi kwazia. We ground wiwi ata siata, maundu ma ground me siata. Mutongo? Yes. Mawiyo atito tuma ngini mtaboni. Karibu sana mawiyo watito. Ngine mwaza luchaneza. Ngini tende neza. Karibu sana. Tende die. Ito na hadi yekwa. Ndime zila abantu na mayiyo konjo na mayiyo kamseme kajawo. Okay. Wao na suomwe Nini wao no kama kwa mama ngamionga luke makula ndio to makulyo. So ni kwa kuzo to makulyo lakini kwa je tuna ni ndio ya ulu Kenyatta. Ojo kaunga mwa bali kula ndio to makulyo umwambia kwa kiyo keje ni mjenzi ya hiyo ndiko kwa tumugeto video kwa ulu. Ndio manejo maende jega nango kondo kama jele. Yes. Ni kwa woni upi. Agano ndo maenda agenda leo ndo mayo de moza hiyo tukate wao kundo. Yes. Ni no itikila na mo. Mundu watoto ndio kajaza wewe kwa hiyo ndanengwa hivi la cho kindo. Okay. Sasa kindo ndio mundu kwenda kazi ndo hiyo. Kalondo ningi itikila na agenda ni wambatie. Okay. Na hivi zikie Kenya yonde. Mtu hivi Kenya yonde. Andwa nyamwezi ndile anayo nundu ndile anayo muno na ndile kala nayo muno. Indi kwa uwe no kwetekela nayo. Kenya no idikela kindo. Okay. Indi kwa ningu idikela nayo Kenya no idikela. All right. No ikana nenge kila mtu wake kidila jo zingi yete kazikania ndo aonde. Kende injani makwata kina. Kila mungu ayite kidila jo zingi aenda kakute ikitia tete ndikanyondo. Ndo walikanyonde. Na wakana walikende kashako alikane na liso. Ndio ngiji hiyo zana nyondo alwa ai mauka male liso. Kana male kashako
kwa mtu tapo anenge ndo bazije yake we kate ndege makati na hiyo tindu ndo inamba siana ya imo kwa ndo ndo timo. Thank you. Usuni uoni wake mawia watito kumangalekozia bandu beta wageni mitabone. Thank you sawa sawa. Ni kwa mashambiki ma account ya Machakos na ile matongwete kwa kuna simu mudhanani wa monde. Thank you so much. Na inde banati kwenda umadhani inde mudhanani wa monde. Ina utabia kana last month nitwa asiisi ndeni we kundi ya Tiva. Anakuya naende katika wa candidate sio ndila si anengeto wito ndeni we bindani yu. No ile ifichi no ile kwa si ambatangie President Ruto na Stephen Kalonzo Musyoka. Alange mo ndena inde ni matheji ground ni matheji down. Ende kwa naende no kuni kilio na ende wiki wene kundi ya Swizi Paul naende leo kwa nani kana ilungu ke badokani wandu meko badokani wandu naende makwete naende nakuya nokudela wika wane makudi meko badokani yo tuwezi ndini wa maundoni tuelekele ndini wa usafu nini mwenene wukite naende ile kana naende kitekeki iko nanu maende na kutheucha na kila mundu wandende na ukusengaliko nila ya kwake naende weta mundu woni waku ni weba kuma na naende na ukuni kiliosi wiki wene kundi ya Swizi ndio tungabona akuya kana naende ni kana yo naende president wa ndia Kenya chambe yuza kwa nyuna atwa iwa muthenani wa umundi yo no lotongo sia nda ambao vika kilungu cha miongo 5 yuluwa yana 50+1 ile nekano nekatiba kaitu kandi ya Kenya ona bana naende ndisikana ando nemezi kuthauka ile seta wa fingers nemezi ku manipulate sino nemezi kuthauka na fingers ukethia na wemba kindu kiki tia ni chaze obigwa ni choka anyway yuna bia naende president ena kilungu cha miongo 3 yuluwa yana ila ingi ni watongo etie na ni wasio kaingi atongo sia ingi. Okay, ila ingi na kuya tongo kilungu cha miongo na inya then waikundi ngenye ya kibathukanyo ya wiki wa ukunekeli na ine na kilungu cha miongo na inya oyu ena 31 Stephen Kalonzo Musyoka ila ingi ainde muno na kilungu cha 13 oyu na ine no bikie then wa kilungu cha miongo na ile ila ingi na ine mundu weta wa senator wangalekosia Nairobi Andrew Sifuna na 15 yuno the angie na kilungu cha 13 na indi mundu weta wa Dr. Fred Matiang'i na kia thea ena 14 thea na indi oka 11 na indi mundu weta wa Rigathi Gachagua ena muonza the ye oka 3 je wenu kunikela na ukunikiliosu wikito ni kundi ya Swiss Paul tuikombea na makunikela langi meba amajika yo makunikilia meba amema gwo kwa kuisia we kwa mundu ta mundu we kwa kusisia makunikilia meba amema gwo na indi wenu kuona au undusu wiki kie kana kunikiliosu na ndi wiki wene kundi jeu ni wa wenu kunikela nagwo na je na indi we wakulwa siwe kana waiwa mundu kulitwa makulio taya mawiya watito ni watu yani wonie mundu wa makula sia maundu taya sawa sawa. Haya usuni ukweli nda nika mwana mweke ende mongo ningaliko nisia kitwisawe mwana mweke azia na ende usuni ukweli kabisa ni aje bro na vile watu ende wanasukia andikira wanasukia Ruto ukunikili ozu ni wa mana vio ende nikisoi wangaliko sia nzawa enjo zawa kisoi ngaliko nisia nzawa mutongo inye ni azia kana ukunikili ozu na ende ni naleana na uo na ende ni muole ni muola ende kawe kumangaliko nisia bandu beta wa kuangaliko nisia kalama kisesine. Thank you. Tuned ina bangaliko naende sia ovana naende mavindu boni no kala naende kalasti boni ka vya. Thank you sawa sawa naende wende na kuisi naende ukunikilira muthanani wa mundi naende ulona kiwene kundi naende ya ukunikilira Swiss Paul naende lai kuona naende fingers zina utabia undu siatianie katika ma candidate maitu naende ala naende memo salili wambe kwite kibila cha president yiva na ukunikili membi okela mwei kano mwei umwe naende kwa ukunikili ni makamba ni meke madhukanyo ti lazima makamba ni nweke kwa ukunikili inelenge kwa ukunikili makamba ni meke kwa no mai to ukunikili wo ende kwa na kila naende mekuona na kila mekuigwa na kila mekuzia ndeni one ground lakini yuna ukuli hai tuisisia neza ndeni one ground tuisisia neza pala uwe undu maundu mekwitha maundu bagwana wo wiona ata wo wiigwa ata ukunikili uyu naende no wetikila naguo naende undabia jikanaje naende you addition to this wendabia we waona mundu no ukulwa siomwe ukunikili uyu kana ni we wiye mundu ukulitwe kana we waakulwa mawiyo watito no wane na ni wakulilwe naende anyway then wa masali tasu mutongoi sandi sana ndio sino wami na ukudhuka then wametambulizia mutongo FM kwata ni ya mukamba sawa sawa naende maundu tamo wakati siasa kwa naende nondo ground ye bwana na undu sindo naende silie tika hizi atika kombe atuka sisi atika manai yo undu yo
Ni mulikilile kana timu kilikilile ikundi ya kweka kunekeli na ende ne likilile kana ti likilile angene masi ana ende ya Kenya baingwa kendo kika wa ende cha right. Anyway, Mutongoi FM hello. Mutongoi FM hello. Yes, karibu sana tena nao. Nena Murua Ngalikozie ba. Ngalikozie gedanga mwa. Karibu sana. India wewe na woni mozio na woni mogogu kiyata kwa baba nu atima de woni uzina nenga mazao mawa na zai nono ndia akodwa wendo akodwa chambe ni wewe mundu akodwa aye ndiawe mundu akodwa na kingi nda akodwa okay ile ndo ili anayikulana tumana ugo ni bayenga likosia kulani tiva andeni wa mitandao neno aye mera na no wongo no kino ja go je ndia go okay no ya da ma go je ne na go li go je anayikulana wazi awita wata moto wa kuma ba ga danga moto wa kuma likosia kitanga thank you sawa sana ni moto wa kuma likosia kitanga thank you sawa sawa eza point yambe wenda akulwa cha keli easia yone bwana ndaba kula wenda ao no mu akulwa aja katatu ya asia tilili kinu kila kisio ni twithine banga leko nisia 11 nibona ende tekaumelia ukweli wa mambo asandi noti mwanza nyanyi 355 dhanda tu ina emwe ndi kwisila bandhiru wa mitambo ya Mutongo FM ngwatanio ya mukamba nibo twindini wa mazani tasina indi twisa lukilia atongoi onde ndi walikandini wa mitambo ni tunani kuya watu ka Mutongoi indi walikagila bandu bonde na indi watu ka Mutongoi waloela kameme kama bisa ka Mutongwe watu ka Mutongwe na indi wetu kisia mitambo ya Mutongo FM watu ka Mutongoi kila kintu chonde tuweta hadharani kendezi na indi ni tase bumba ya mukamba kila nindi kiweta wetangwa njotu kuwete andhiri wa matone maku Mutongoi Ola mudonje yes wamuki hata neza mnoto yule hata muki denesa karibu nambira Alex Majani kauma Alex kana ndo kwa kia hii wewe nye kindu kitu ndiko ndio kana nacio wa kulwa mana kwa ndia kulwa wa mundu ukuletwe andia wa mundu ukuletwe te woni waku yu kuo ni zinga mako dikala nawo mundu wajie meji ya ola mbula wikito leo dekita mundu mazio makwaje ni wotongo eti we yu kanengwa mwana ubange andu asu onde ubangata kwa banga na mbia hii na ndo mundu kalonge mzeko ndo wajie meko make wewe bano kwa neno naluza nika no kindo chende cha mzembozi yes nuke mundu kudo kashagwa ni wewe namba 2 kashagwa yu ni wewe namba 2 kashagwa nuke mundu kudo Ruto pole sana mwana zui nambi onenga list yake timonenge naende onagatwike omwene kunekeli ikundi oba ngundi mambi ya nandu namuno toma kwambia ikundi ona personal interests yake ayo gethi yakilo kwenda kwika kilo kwenda vicha ba tikila naindi kitonda kuta kizende kanando bawe thieni wa furahisha atongo ifulani eze wadika bandu ina wande izinde ya Kenya wetha wina kauselembu pando ikana naindi nuko manana atongo i nembi makalika kubanga na nezi wa mina ubangwa ulika kwina wathi wa mundu mozo the cases naindi kuko kula kuwitha sia wendo kukaiya muno kwatho kula naindi weta nakuka ndukukaiya muno thini wa marafiki maku theni witha wise rafiki ula ndi wa mbendo na kwita nako kasembete utona kwitha musio kwaku naindi muthuku kwa andu angi naindi we yukeza kuwa iwetwa kindu kithuku naindi sasio ndemu ya musali ni wambe lakini kwitha naindi kwa andu alangi akunasi ndu naimuno yunainde yukendo kike kwa no ikundi ya makunikili sometimes itha alidi ajo kitumi naonenge mwana nikendethe nainde tunene nundu akwitha nithiting crowd nithiti yako ni makula nithiti manana indi munene witu nu mbikabu nainde kila wikite nikiba bikabu kila ndo kwa seto kwa analyze nikiba ajo kitumi nainde wete bandini wa mitamboni Mutongoi hello yes nakuya yes katika woni wakwa ukume tudio ngolea nago bwile na gweniki mundu wajicho na batino utangaza ni kamage tio vendwanya yuweze abaha kuto aje totongwa tina nibo baile kwithe babe pe 6% wale deka yuwajicho na batino kamage tio kuongwa
nondo na katika kula ukwana na nondo juwe gwa ground ya ndo nyuma matambo ete nondo tunda ile data na bane tu ko etala kwa mbangie namba yaku ta mundu kwa mbangie list yaku inya katika woni wa wala wale data we wa mbena ali to banga kalondo wa mujoka wagele agere kashakwa yulu wale data ku yeti no ku yeti na thank you asante sana thank you Kalama Kisesini, thank you. Isini kaundi ya Machakos, thank you santi sana. Kizandiri wa mitambo ni indi ya Mutongo FM gwatani ya Mukamba kamemene kitu kama bisa. Naende kama Mutongo TV twi live ende wazozi wa gwineno koneka TV ne. By the way asante sana. Ende kwa la tuende naende kwa naende tuene na nisia naende tuwe mana one ende wandhi ya Kenya wiva. Ndeni wa maundu ni atiga ende kupa kwa mautai kana tika operewa psychologically. Kana nikiendo real ende kwa woni wa kuweta mundu. Nikedethe na indi mthirani wao ni tuko safe na tuko sawa na indi asante sana noti muonza na indi nyanyi 355 than that ina ewe thank you na indi mautumani magumezi na ndeni wa 29 ende 91.5 ende 29 ende 23.91.5 nipo tu ende wa mitambo ni ende ya Mutongo FM na ende Mutongo TV mundu wita wa Samuel asiatilili kwa woni wako nyata mundo nikana endi okunike liusu wa ikundi yeu wiki to kwanwa endi kila kiende na kwetha na endi kiebu ticho na endi kiende ni wa ground ku ground na endi tikanengwa mwana ithimbene na tinengwa mwana okuna kula tithukiwe no manolo tongoetie sawa na endi uyo asene kindu kithauke nacho na endi kindu ende kitena musimamo na mwelekeo asante sana sababu kama 5 na endi na nyanya kende na uminukililia ende woni wa kutamunda ndi tukabingi wenza egeta then take yangi thio mbika kuna ndi asante sana nikitha na ndi sali la yukite titha na ndi tuikomana na mheshimiwa na ndi wangaleko sia kisio cha umbunge cha Kadhiani nomwezi neza ini munene mutete wa mbai wali katikomana na kebandi wa mitamboni still ya Mutongo FM na Mutongo TV nikeneze ndi ni taete cheni isio nizo sia ukambani asante sana ndi kwa ondera tu amina ukwati ya ndiri wa masani tashu na ndi tithi wa na ndi tikwata bilingi wa mapopo ansia ya 14 ndatigela yukite na indi wili kainge ndene woneni tu mudharani wa monde na mheshimiwa asante sana ende kuondwa usakuana kwikala bandeni wa kamemene kama Mutongo TV na Mutongo FM inu ni Mutongo TV.